isaanii waliin taarika akka dalaytu ijoolleen teenya mush taarika qofa tahaa soituu miti jaalawwan kiyya ka islaamaa hogguutuu ammas muhaadaraa nama yaamuu odoon ta'in ijoolleen malkaa jabduu ifiif sheekootii teessan jabeessatanii qur'aana hadiisa qaraatanii ifiif muhaadaraa warra janjanaa habiibatii siyaa beebar marreeyate anta miskiin chastaana hin sinjaa kaardii qarshishaniiti saqanu godhusanii sinjaa waraazakallah أحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبليان كي كإسلاما بغا نغيا نؤيدا بغا ربي نغيا والنغر سيسي رمضان نتسوم من ربي والرئيسان الراقب لربي نواغرو قياما چكي سد أبن والرئيسان الراقب لربي نواغرو والرئي بالدجاهن نمير رابلي سبه جنة سين ربي نواغرو إخلاصا في اتباع في صدقي في استقامة ربنا وكنو أنيس أكما فضيلة الشيخ مصطفى الشيخ نيكي سنجي حفظه الله ورعاه ومتعه الله بالصحة والعافية أني أسمتين إفدقى يرو دراتي في شيخا في أستاذته أني حكيم حسن أمتين إفبيغا أني تنا إفر رابوسي تنا واهن قيبل لتكات اللي نلي قيبلو نياهن قبو شيخوتين جاني جران أسيتي بو دبي ججبدو جان أنيس وانا جان نجرتي غرو ويطول الكلام بابا علمي يوني جبن نجن وهي أسيت أبتي بو غرو جچو مبردو تكان نوفجا أنيسي جولتي دي قوساني دوتو نغم مچيسي والله الذي لا إله غيره بو يلين سنجا چبر يورون تاو أنو حديثة أكسيتي حفظو أبا تكان قبون سنجا جولتي دي قوتي سنسن إساني رتي حجد أبوليان كي إسلاما وانما فضيلة الشيخ أبو محمد عبد الرزاق حسن حفظه الله ورعاه ومتعه الله بالصحة والعافية وأدام عليه نعمة وانما إني سنين جي سنين أنيس سبيرات جا غافتو جالوان كي إسلاما نمتجتو توتو أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب عليه من الله الرضوان إسبيرات وفيدتي ملجئين سيتن جالوان كي يا بلچا مؤمن توتا المكياتو حركا في فولان نتي هماتي جين المكياتو حركا في فولان نتي هماتي جناني أكا بلچا أمان تناتي متقا إني أكا شيكولي أماتي متي مرتي قدوداف غربا كيسم فيدو قبدا جين إسر رادا جيني مرتي قونا ملي توكو أسومتي واجئي كاني را أودون دا جيني murtii godhuu namni muslimaa waan nurraa eegamuu miti gurbaa san yeroo dhufu yaa gurbaa abbaan kee akkana je'eeti si kasasee je'en maal je'e na kasase yaa bulchaa muumintoota ilmi kiyya harkaa fi fuulaan natti hin tollee akkana sinjaa abbaan kee jennaani yaa bulchaa muumintoota anuu abbaan kiyya natti tolon oollee jeen haqaan abbaa kiyya irraa qabu mee maalii yaa bulchaa muumintoota tanuma naa himii jennaani abbaan kee ayyoo gaarii sii filuudha jeen duraan dursee abbaan kee ayyoo gaarii sii filuudha kalammada maqaa gaarii sii baasuudha tasadeessa qur'aana si barsiisuudha jeen yaa bulchaa muumintoota abbaan kiyya waan sadeen kana hin daleeynee jeen يروكنا أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب عليه من الله رضوان يا أبا جئين أدو علمك هركا في فولان ستهم بلسين كإلما إست بلس دراتي جئلن وننين إراها سوف دي واسدين تنجالو وانكي كإسلاما يرو جارتي في لچو لبون تيسان گيسے کرتے ندفتي گویا ستي دفتے جارتي ساليا فردا جالو وانكي كإسلاما شيخني كينيا دبي أجائبات في دوان هدو تكنا يادا چيزي فضيلة الشيخ مصطفى أمريكا رايو دفافي دايسبورا دا بوليسو بي يويو تيمي يويو نموتو فداتي ربي نور حاجي جيرو يويو سنيزين سنجابر ملكي دا جان أنيوانين أغر جالو وانكي كإسلاما انتلا محجبا أكا جولي دي ديكو بريد دوسن نقابة أفتي أولان إسي دفني يا انتلتينيا نتسي بينا وان أتتاتي أصلي في فصلي قربان أمريكا سن ما يسليش صلاة فرشو دوغا قربا سن اتن هيرو مني نما ساليا سيك ابنا جانين
haadhaa fi abbaan ni kanninaa fi intalti tun isniina kamisa 13 14 15 jahan shuwala sagalan zulhijja intala soomantu haadhaa fi abbaan maan jaanii sahabaanu alayhim min allahi ridwan wa isaan alayhim min allahi ridwan hin jannetani ani aadaatiya waa indiisu maqaa isaanii yeroo dhawe alayhim min allahi ridwan isaanuu balshoo dhuguu turaniiti rabbiin toobaa itti deebi'e jaarsii isiitilleen toobaa deebi'uu malaa ja'anii intala san kannaniif yoon isin hin jeeqameetan salphinaan sin jaabar jaarsan salaannamu a'azzakumullah intala tiyyata niqaaba fudhattuun gurbaa dhaabbatee fi caalulfanna morma kiyyaa muraami doolaarri isaa funyaanii na haabamuu sin jaa unnoo jeebar fadiilati sheekh abu muhammad jeebar diina islaamaa abbaa fedhe sa'aa 24 nin kaddamaa yoo jette diinni islaamaa sadarkaatee sitti ol godha malee waan takka diina islaamaatiif godhuu hin dandeessu isin hin jaabanu namuutuu hanguma danda'u ilmi asii fi achiin waan sassaabbatee dhaabbatee haasa'u malee meelaa ligaa mucaa jaahilun laa ya'rifu kuuhan ambuu ustaadha naan jettanii na yaamtanii bar jaalowwan kiyya ka islaamaa gurbaa riyaadu saalihiin hin qaraane meelaa ligaa diina islaamaa akkasitti kannaniifin sinjaa azzakumullah shamara keenyaas jaarsa saaliyaa filachuu qabdi dardarri as jirus jaartii saaliyaa filachuu qabda maaliif akka warra sanii akka dhufu jechuu warra diinarratti fazlagaa fi mujaamalaa hin bayne oduun an jiruu diinni islaamaa irrataa warra hin jenne muushunnooti tasheekkootiin teenya nuu himte aboo mirqaana nu keessan kuchiisina joolleedhaan alla baa ka jettu joollee teenya waloloon fixee bar birraa rabbii irraa haa jaalatu qaanaa fi alwaanuma laalutti hin jiranii waan isaan godhu jiran ni beeytanii jaalowwan kiyya ka islaamaa ni beeytanii waan isaan godhan hattaa kanama ajaa'ibu an qaanaa tanarratti jaalowwan kiyya ka islaamaa akka wal beenuun sinjaa an ammaattis maashiin sinjaa bar an hadiisa sahiya dhaweetumaan isinitti himatana dhiisiin sinjaa haadhaa min fadli rabbiidha garuu mokkoraadha moo galataan isaaf galchaa warra galata isaaf galchu rabbiin waa godhu hattaa ummatummaan jarrummaan sinjaa bar filimaa fi diraamaa nuti warra akka Itoophiyatti beeynu san nurraa jijjiiru jiranii nurraa qaanaan tun haa cufamuu jaan jaalowwan kiyya ka islaamaa ni jirtiimi waayifaayin qaanaa ja'aati eegasi riviyuu isii dubbisaan isiniin ja'a ummatummaan isin ja'a haya anaa fi ati hoo yeroo teenyee qaanaa sallaallu mee maal baruu feetanii tanaan naan galle baran tanaan naan galle bar maal baruu feetaniiti haya jaartii hee habiibatii eessa jirta quraanni sitti himee jira bar anaa fi ati tuffaaraa irraa ta'e malee jaalowwan kiyya ka islaamaa ta duraa jaartii saaliyaa firadha shamaraafis wannin je'uun jaarsa saaliyaa ibaadaa qabu ka masgiidarraa hin dhabamne san filadhaan isinin ja'a gaafa tokko sheeka guddaa tokko gaafatan maqaan isaa na duraa kute adeeroon abbaan keenya tokko dhufee sheekte jesaniin yaa sheekun alfaadil intalatiyya eenyuufin kannaa je'ee gaafateen jaalowwan kiyya ka islaamaa sheekni sanis akkuma sheekkootii teenyaatti gorsa isaanii kana keessatti waan takka mujaamalaa hin agal yerootiitu itti dhiphate malee dardara salaata subii salaatu ni jiraayii jee masgida keessan achi keessa warra dardaroota bar warra rabbiin rahmata godheefiitu jira anaa fi isinuu rabbiin addunyaa fi akhirattu rabbi rahmata nu haa godhuuti salaata subii warra salaatu achi keessa nam shanaataan torbaataan torban san keessa irra collee isaanii filiiti saniif kannii jeen obboleeyyan kiyya ka islaamaa dhiiraa fi dardara wanni gargar nu baastu maali ni beeytanii jaalowwan kiyya ka islaamaa dardarri cufaatu dhiiraa miti dhiirri cufaatu dardaraan isiniin jaa salaata subiituutu gargar nu baasaa dardarri fireendii qabata dhiirri ammoo tana beekaa isinii warra janjana habiibatii siyaa deebar maarree yate anta miskiini chastaana hin sinjaa kaardii qarshishaniitiin sakanu godhu saniin sinjaa bara azzakallah jalaa dheeytan obboleeso abbuma isii dubbisiin sinjaa bar warra salaata subii salaatu san achi keessaa collee filiiti intalateetiif kannii jeen obboleeyyan kiyya akkana ta'uu qabnaa bar tana laan rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama
كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله وأكرم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة جيبر دنيا تن قوتو إسيدتي قنانيدا الرجال تن قناني إسيدا المرأة انت لاجي الصالحة غاري كتاتي شباب هنفون رب جارتي زاليا إسني فاقنون إسنينجا هنفيتني ati hogguutu maquma kee mataa kee hoquu feeta yoo akkas feetes gaasiitu beeku obboleessu an du'aayi si godhe sani eeganaa maal jeen maqaa gaarii baasuudhaafi je jollee teessaniif jaalowwan kiyya ka islaamaa yoo maqaa gaarii baasaniif keessaa'u maqaa jara haa'ulaa'i al-axhaari al-akhyaar al-abraar al-kiraam al-aqdasiina min al-muhaajiriina wal-ansaar alayhim min allaahi ridwaan jara cocolleessan addunyaa tanarra odoo jiranii warra jannataati warra jaame isinii fi maatii teessanuu rabbii warra jannataa isin haa godhuuti maqaa isaanii yoo baastaniif maqaa isaanii san ma'anaa isaatii fi waan inni godhe beekuu qabdaniin isiniin jaalowwan kiyya ka islaamaa ammaan tana shabaabaa miti ummaaleen teenyummaanuu meesii fi kiristiyaanoo namni hin beekne ni jira garuu sahaabota yoo naayaami jetteen hin beekan mee sahaabuma tokko abbaa isaa waliin naayaami yoo jetteen warabbil kaaba ni xiqqaataa namni beekuun isiniin jaa mee sahaabaa meeqa beekta abbaa waliin radiyallahu anhumaa ka jaamu qaba jetteen hin beekan warra filimaa yoo jettee unnootiga idduu duraa takka maaltu deemasa eeshta qulloo feesbuuk irrattis gurbaasanii fi intaloo sannuma kaayyatanii puroofaayil pikchiriinuu san taatee miti rabbi nurraa haa jijjiiruuti maqaa isaanii jedha san beekuu qabna gaafa tokko taarika ajaibaa takkaan isniima hafiz ibnu asaakir taarika isaa taariku dimashq achi keessatti fide rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a imaamu dhahabiin siyar aalaamu nubalaa keessa fide xayyaba allaahu dharaa abdillahi ibni umar radiyallahu anhuma isa gaafatan jaalowwan kiyya ka islaamaa gurbaa tokko qaba saalim ja'amaa rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a gurbaan kun sanada keessa yoo laaltan jara sunanu sittaa san keessa jira yaa abii abdirrahmaan ja'aniin maqaaqoo saasaat maalii fi gurbaa keetiif saalim baastee ja'aniiti isa gaafatan yeroo kana abii abdirrahmaan abdillahi ibni umar radiyallahu anhuma wanniniin gurbaa kiyya maqaa isaa saalim baasee fi gootaa guddaatu jiraa jeen sahaabota keessa saalim mawlaa abii hudhayfaa ka jaamu isaa fi inni gabra ture kaani isa bilisoomsa isaan lachuutu radiyallahu anhuma sababa kanattiin baaseefi je irra hedduu keenya yoo ammaan tana saalim mawlaa abii hudhayfaa radiyallahu anhuma ni beeytanii jennee yoo gaafanne hattaa ijoolluma xaalibal ilmi akka xiyyaatu illaa man rahima rabbuk namni beekun jiruun isinin jaa garuu hadiisa lama mee na hayyama isiniif haa himu hadiisa duraa imaamul bukhaari odeesse sayeesaa keessatti rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a abdillahi ibni umar umarraa dhufe radiyallahu anhuma odoo rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wasallam madiinaa hin dhaqin sahaabota gurguddaa san dura bahee ka salaata isaan salaachisuu ture saalim mawlaa abii hudhayfaadhaan isinin jaa radiyallahu anhuma hadiisi lammada في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استقرأوا القرآن من أربعة نما أفرر قرآن قراجي جالو وانكي يا إسلاما إن يوكنا جاء الرجال خلقي تجاء بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم من عبد الله ابن مسعود من سالم مولى أبي هذيفة من أبي بن كعب من معاذ ابن جبل عليهم من الله رضوان yoo gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin na dhaggeeffatan saalim mawlaa abii hudhayfaan radiyallahu anhuma lammaffarra jiraan isiniin jaalowwan kiyya islaamaa maqaa gaarii ijoollee teessaniif yeroo baasan akkunumatti abdillaahi kam abdillaahi ibni mas'uudii isarra laaltee baasteefi abdillaahi ibni zubayrii abdillaahi ibni abbaasii walla abdillaahi ibni umarii eenyuuf baasteef maqaa isaanii taarika isaanii waliin taarika akka daleeydu ijoolleen teenya mush taarika qofa haasoytuu miti jaalowwan kiyya islaamaa hogguutuu ammas muhaadaraa nama yaamuu odoon ta'in ijoolleen malkaa jabduu
ifiif sheekkootii teessan jabeessatanii qur'aana hadiisa qaraatanii ifiif muhaadaraa warra godhu maal oguu dhoortoo nama wayaamtaniisin yeroo duraati ani kitaaba achi qabuu san waan qaraaneen sin ja'a ammas taniin oguu yoo arraa'uli siyyaamnu an jettanis kalli baal gizaay masgid xaaliyaanii jiraame boleso masgidan qabaabar kalli baalak laal maqaa isaanii kamiif baasteef giifti Aisha baasteef intalatee garuu waan takka waan Aishaan taateen beektu hadiisa meeqa odeesse 2,210 waan isii qulqulluu akka isii tataatu sani malee jaalawwan kiyya ka islaamaa ganda keessan hin beeku ganda keenya faa ijoollee baaburee faa jaanii maqaa baasaniif kalli baalak maal taane moo taanaaya maal jenne quraana qaraasisu awoo wallaahi sinjaa ani hifzii san qabaachuu kiyya rabbii beeka wallaahi hin qabuun sinjaa awoo ijoollee waan takka naan bisne bar hadiisa cufa ragaadhaanii himte bar hadiisa isaa imaamul bukaarii odees imaamu muslimi odees muttafaqun alayhi isaan lamaaniituutu irra walii gale akkana jechuu jiran akkuma sheekni keenya fadiilati sheek abu muhammad abdurrazaaq hassan hafidahullah waraa akka isiniin jee ijoollee teessan qabaan sin jaaladhaa ja'an yeroo waan gaarii tokko hojjetan isaan badhaasa qur'aana isaan qaraasisa hadiisan cimsa malee ijoollee waan hin jirre ala gabbaatee nama arrabsituu miti meeqa jaalawwan kiyya ka islaamaa warra qur'aana haffazee ammaan tana paarii godhuu jira bar paarii godheetuma dhalaa jala ka yaa'uutu jira eegaa qur'aana haffazuun maali abdillahi ibni mas'uud abi abdirrahmaan alayhi min allahi ridwaan qur'aana haffazuu bar harfii isii haffazuudhaaf namni haafizul qur'aan hin ja'amu wasana qur'aana nama eeggate saniitutu haafizul qur'aan ja'amaa je garuu anaa fi isinii fi muslima cufa harfillee warra haffazee fi warra wasana eeggatullee rabbi waliin nu haa godhuun isiniin ja'a isinii taate awoo ta'i haa kaardii qarshii 25 naa bittanii booda waan biraa jettaniif maan bara isinirraa gabaabsee bara haa jaalowwan kiyya ka islaamaa ijoollee teessan qur'aana qaraa'isaa isiniin jee miti fakkeenya bar fiduu ni dandeenyaa bara ammaan tan yoo fakkeenyaan isiniif yoo haa gaafii taga gaafanna Dr. Zakir Abdul Karim Naik hafidahullah waraa eenyutu isa beeka mee warri harka boytan harka baasan gargaara isin cufaatu beeka ijoollee sadii qabaa bar ijoollee sadii qaba Faariq Zikraa fi Rushdaa qaba gurbaa isaa saniin agarre abbaan Al-Asad leenca guddaa gurbaan ammoo Ashibl leenca xiqqaadhaan isiniin ja'a Dr. Zakir Abdul Karim Naik hafidahullah waraa yeroon an daawaadhaaf godhu isarratti hin laalladhee beekyaan silaa sheekootii gaabar hattuu salaattuu hedduu qabna mokam silaa nin nyaadhama sheekootii asirra laalladhe taniin irra laalladhe ni jirti as keessaayis wallaahi alladhii laa ilaaha gayru tana rabbii fin ja'an siin ja'a fadiilati sheek abu muhammad abdurrazaaq hassan muhaadaraa isaa cufaatu an mubaayil tiyya gubbaa jirti mubaayil tiyya irraayis akkam banne koompitara irratti illee dabarsadheen isiniin ja'a nin dhaggeeffadha waan inni jiru dubbii jajjabduu haasawa garuu irra hedduun namaa waan isaatiif ni kofala ani ammoo wanni inni jiru na dhaboochistii je maal jeeni beektaa ummata warra yahudaa kana kubbaaniyaa filima xuriisan warri qabu isaani ganaa dardara ammaan tana girgiddaa jala taa'ee ilaalaa miti ganaa aduu oowwituu akkanaa jalatti teessanii laaltanii jee nuu hime gaaf tokko ummati numa kofala amma hunnootii ganda cufa waayifaayin hin jiru dardarri keenya akkanumatti hin jiru assalaamu alaykum warahmatullah assalaamu alaykum warahmatullah yeroo joobar ذكري رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وان نجانين دفو ديسنيتي بر دورا ولي لالو بر موبايل تيني لالامتي نوتيفيكيشن ميقا ارغتي ما دردرا كم يكني كن هنوتي اكاتا اتقدسي دكتور ذاكر عبد الكريم نايك حفظه الله ورعاه جولي إسا ميلالا وان ميقا نتيم تبر ساينسين إسان دورا قرآنات نتيم جالو وانكي كإسلاما ummantiya gaafa garaana qabdu je muhaadaraa abbaa kiyyaatti dhaggeeffachuu turtee je jaalawwan kiyya ka islaamaa mucaan isaa Faariq hunnootii gabbaheetuma akkuma abbaan taane abbaan afaan arabaa arabiffaa hin beeku gurbaan isaa ammoo khutubaa afaan arabaatis godha ingiliffaanis turjumaana godha maaliif ni beeytanii ijoolleen garaa keessa jirtu yoo ammaan tana jaartiin ta'e garaa sii qabaatte mucaan baatii afur yeroo ta'e dura kabaga gurra eegasi ija suuratul insaan lakkoofsa 2 irratti
ربين كن جل جلال ربي نتيه مجرا I love you يو يتن قربان كيسي لغي هاي يوك أنا إرلال تبرو إنني استعيتو مك أنا سوى جلالان سنجابر عالم تشغد تكاتو دوتو أدون دويدا أيوتي يا قبا جرون سورة الكهف حفظيج إجالو ونكي كإسلاما ورد برتر أمو عالم تشغد إمام عبد القادر جيلاني رحمة الله عليه رحمة واسعة غافان أنتقاتين أمت سدي أيون تي غرا كيسا غافان جرو قرآن قرات غافان أنا أمت سدي تيمو أكنا جوزا كدشان قرآن حفظيتين جرا يرو شنكرتا جرتوس إسين قرآن قرات يوكا ذكري غوتي وان أتجدتو مچان غرا كيسا جرو سنين لي دغيان سنينجا دردر فلك صبر شمرا چولے تو کم نملے وان سون کا سا چلیتے تو مدد دیم تو کناگرے سنتو انکم نو اسی اچھی ولیت ڈیرے سونس ادا والغدوران سننجا وانو مسدین تن جولے تھنر رت جالوون کی اسلام دلو لافتودا اسان رت انوست ہاگونو اکا مکا کین بیتین دین کین لمی تین اکا یامزدو جولے تین ہاگونو جولے تین تن رت وان کم نو چوفاتو انوست اسان رت ہاگونو اسانی تو تنوکا بیگا شیخوتین تینیا فی علماءین تینیا جالوون کی اسلاما utuba garu yokanu yokana gone isan jollen tenya dardaronni ammo bakora isan qabatani demani wanta na cufatu dardara fi shamarri on jiranne shekotin ko ba isi godu hindan desun isininja islam tane dalachu kenyatti gammadu qamnan isininja yonin duga qunname allah arrahi yon dogogore ammenya nafseti yati fi shaytan arrahi kara bareda kana isi yadachise itti hojjechu daburra allah hanin tikfama isinif kara jannata dildila isinite ana ibiddan darbu wal iyad billah saniranis allah hanin tikfama anis kanin dubba isinile wara daggefate wara dalagatu rabbinu wagodu nu cufatu rabbi ya da murada kenya rabbinu wagodu khairin takahunun dabarin hamtun takahunun agarin kore wan bareddu tanan dabbatan hawasa kaysan qofa fi miti ad-dunya gutuf rabbin urjisin agodu ikhlasa fi ittiba fi sidqi fi istiqama rabbi sinyagan khairin takahu isin biran dabarin wabillahi tawfiq allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala jami'il mursalin واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته